กันนี่จู่ลมมันก็ทนมีลมปุยตัวเราก็คงส่งส่งเตะถึงสักนัดจะไปก็ดูก็จะอู้อินเดียที่ว่าสุรมีอินเดียเลี้ยงนี่อินลมมันสังครั้งคุณจำตะกันจำข้าเส้นสุวรรณชีนะกุมินเฮียอินเดียคุณสงสัยฟังอันนั้นนะอาซาดีกาอเมริกมหาชาปัวละอันเสียอันนี้เก๋อินเดียเราคุณบัวบินอันบัวเซนชีนะลมมันบินอันเป็นเฟชั่นเดี๋ยวจู่มาลิกุโคอิจนัดที่มาสอนนักกองอันจุกินสิ่ง development sector อันนี้ผู้คนน่ะก็เริ่มในตัวผู้คนน่ะทนนี่นะแต่ปนยังจู่ดิฉันที่เราได้ยินเสียงอะไรกันคมส่งไอ้บ่อยเฮียนword โดนลมปุยนะกันนั่นที่นั่นอินสบายไอ้เราอินสบายกันหมดเลยไงJoseph ini kan siapa kan hasil kalau pun sudah dia ati kat siapa ini kalau dia yang kalau satu tu dar biasa di lain kan sanglok pola tadi mah ke high school din tu le yang pasal masalah bimbol asal tak cumi buat tu ni Utsamahi Banshiat em zai kia sai kilo ania ini bu jese kate ninya ni tu kai na hata kalau ne ya
puja se fatin fardo ne chun di party pasal ani nge ani lagu chama bebe ni lo mo kan puja se fardo ko ril rumang an tak lai thi dai achak laya atharau ni ki ha dai nem laya pathian au na la lo nai ro ki mangang awo la insoni
ve ta ki kal kho ni puite ni kana wa te se ata ko ni be na te a Ông Josefa de xuân còn ở cái lồng bưởi này mà phim đi còn mang thì nó sẽ bị mất theo vào nữa mất theo lâu thì nan mà nên cái mà sẽ thì cả những cái này
Yang lemoy takin rinduin nila oya yang kalongyan. Alam po na kalumi lang pati na katuin may karansanya. Zumia dan suan zani kan sui ya na min kan lambang di lo ani kan lo kan sedani Leh kan sama kan sam suat sungin ya ini baru ini lah lom pina
Joseph Lalai Marati, Indian Achievers Awardee, Sakhum Choi Zo Ratival National Award, Lutung Chuang, Zo Fa Nasung Ron Pa Wal Lo, Idong Pei Adu Eme, Galong Puitse Rati Brother, Zo Fa Santan Korim Na, Athon Lo Nge Thang Lek Partam, Machok Ichok, Hobzi Zela, Zoram Dung Le Fa, Thang Chuak Se, Bar Chuang Prose, Zoram Tuanan, Entrepreneur of the Year Run, Iting Zong Nge, Zalem Zingan, Ularin Kiam, Ramhu Hailo, Hangsa Pipun and Hailo, Soy Moinano We, Dom Turian, Iting Zong Nge, Brother. Hello, man. For Entrepreneur of the Year presented to Joseph Lalai Omaralde, CEO and Center Director, Mizoram Food Processing Research and Training Center, MFP, RTC, in recognition of outstanding professional achievement and contribution towards nation building. Indian Achievers Forum President Secretary Adwaya Academy and Sayana. India kan program kan di boleh atau ya ni. Rindu apa ni? Jadi turin ayat kan sudah deh. Buka makan nanti kalau nanti. Mula hian, sungguh poin.